Kat hadir atau Deputy Chief Minister Menin mencisngi ila ilong meeting Syatai Syawal Lohong baik hau perak Uprak Balai kumni Usam al-hajar kasaw kasan gae bajia warra uturu ramba nanti nanong krem mulong belir topor ya kawai commotion hantai to assembly kabagi hapa di debate huang mentah kanis kaunsel kamdon kamsyo Kajing yalap election nakabenta ke MP Syaka Lok Sabha na Shillong constituency kabalakot no menha ka kanyo tarik yayong arjar pusa hapo kasaw beje janmet handai na pedeng kinong yalap election yakin rengut ki kertong ki pajba ki kampej mat sangabha ya kajing kren uba prestun tensong baruba arden basayo moy uba prestun tensong ubadai presiden ka National People's Party Meghalaya Unit ubadai ru sembut menteri rang ba Sarkar Jela kadba uba Arden Milar Basayomoy udai presiden ka Voice of the People's Party VPP wadla hakini kisngi ka jingyalap election kadon ka jingi kawangkati hapdang kinang yalam na kiseng san prathai baper hanrai ka jingi kawangkati kabaman la ki jingyalang kalong bait hapdang kineki arngut kinang yalam Kajing ipin inia kineki arngut kinang yalam kalapan lang ikipay ba masngutanat mansngap ya kajing keren jungki hayutiut. Kumjuro kipay ba kikawan bah ha kajing yalang ada kiyo jeng tiap ba kineki arngut kinang yalam kiwan ban ay jeng keren ha ki jing yalang jongki konstitusi na kisnong. Hapapai ha kajing yalang VPP ne Voice of the People Party Marsyo yang keren uba Ardan Basayomoy layu bagi pajba kilaya risa kumjuro hakajingelang ke National People's Party Marsyo yang keren uba Preston kipajba kila risa baik kabakam satunat kipajba bankan hoy kadai lada kini arngut kila penyap nia markliang kabalengo bakine ki arngut kinang yalam kimshim la penyap nia syu hakajingelang kabakado kabak NPP ke penlong Hamadan Melki bat ke BBP ke penlong Hamadan Smith men ha kan yutarek wat laki kertong rekat kinokit kam kiladap an pensyai sakipaj ba yakinong rim jongki bakiyang henrai karai ke ba kaddo bakipaj ba kila ai kandai men ha kakat kan yutarek mentau benaya yang arjar pesaw ki kertong ki bakipaj ba kiladap rai kilong kakong amperin lengdo na NPP Ba Ricky sengken na VBP, Ba Robert John Kajarin na UDP, Ba Vincent Pala na Kongres, Balakon Kema, Bat Ba Peter Shalam kumki kertong shimet. Bat karai ke ba, kipaj ba kadab jit haka kakanidarik, ansang yaw ya kibot chungki, haka saudarik, ubenay, John, Arajar, Arpusaw. Bat napidang kini kertong ringot, uway, napidang kini ringot, unsayo ban mi kamat ia ke Shillong konstitusi syadar barba parlimen Marian dia beruai kuayar ke upra balai ibelong kapkai surat bagi om hamni tergersar election dia benong upra tambah kabut air kakot ngana kuak ban keren ya kena ada basai kedar Inilah keli na kalian nga parti. Pipi om mapiejay beneo pisu kedaw kti ba yikiway. Balai kumni ako pat ba ako ang pra tisay balai kumni. Nile iyo ko pat ba ako ang pra ajite. Nile iyo balai kumni. Badhaga na po don mo ang nagpat ba haw pra. Kadai kan hakaransan kumni no haw pra. Kadai no haw pra. Kamut ba wan mahiro ya kanbas pangidik no haw pra. Nani Oh kila kumar jimot nintong kyang toy shay da job sawat kyang sa pekay kanutin siyang dala mentapat kistang fair si oden kata ka mga kwa manong yapi daya pikir ba yakine ki chaching peskoto
ngatip melandap keren mga kinikor tin pa jai kaphangaban pa tobun kam man persay hindi magpersay na maganda di siya tinaka na from harapan siya kandi lungkong ta ino ngun kam kat electric Nomor ba, lada mo preo baru pag-ong maging kam su, ya ka discouncil, gidon kam ya ka article life pa niyo po ay nga ya di, na de number 1, ban presya. Dakumwe leksyon balay na mga bakilatin tot bagi ibu ni papa mendawas daman snutu kacing pensai kacing pensnutu kacing iyo papa kelarung haga jimut kacing